Sika Tiragsak Ko. Tinapalabas, tinungpa ni Doña Marita ni Oliver. Gapo ta di na nagustuhan ti insungbat ti baro kuana. Impaganatgat ti baro adi na kayat nga ikalay sa ni Jinky. Gapo ta saan nang ay ayatan. Gapo iti dayta. Pinapanaw ni Doña Marita iti balayta. Saan nga ruden anagaw-awid ti baro. Sinarongkaran ni Don Romeo ti anak na. Ket dita, nasaon ni Oliver at agisamitan na langan ti agbyag anak kurapay. Ngem ti mangikalay sa iti dinamit ay ayatan. Nasaumat ti Don, anagayat mo't idi iti maysa anak kurapay. Iso nga dakabsat na iti ruar. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti kabarbaro a nobela tayo ana Paul Juan. Sika Tiragsak Ko. Amo ka maawatan dak, papa. Wan, iho. Maawatan ka. No siya, saan ka apilitan? Tamaawatak terignam, iho. Nagayatak met idi iti babae anak urapay. Ti ina ni Richard. Richard? Wan, iho. At nakabsat mo. Ket italaeng anay bagakken ka. Papa. Pakawanin nak, iho. Gaputa dakabsat mo itirwar. Inayat ko day di inana amay salaeng anak urapay. Itilaksid ti kaaddan asawak. Nakurapay man day di ina ni Richard. Ngam naragsakak unay kan kuana. No kasta. At dagayam kabsat ko itirwar, papa. Wen, iho. Kat pangaasim tadi mo kumakagura. Sige, papa. Ibagayaw ti kinasya sino ti kabsat ko. Kayat ko amama mo. Iho? Maragsakan na ka makamu nga dagayam kabsat ko, papa. Saan ka kadi agumura? Saan, papa? Iho. Kaya't ko amam mo ti kabsat ko. Yamamudak ko ma. Apay, papa. Ada ka di parikot. Kagurguran ak ni Richard. Kat sigurado nga uray sika. Kat kagura na. Apay, papa. Dumngag ka, iho. Isalaysay ko ken ka ti amin. Boss Richard, adda sa nga ilim. Inayabakon dito opisina. Asino? Ni Oliver. Sige, boss. Inak mangala iti pagsangwan nyo. Anya ti may paay ko? No kasta. Si kagayam ni Richard? Apay nga mamunak. Saan ka nga mo? Richard. Anya ti bagam? Ado pa'y tinaskan nga ramidak. Kaya't kala mama mo, Richard. Diya ka mo nga dagayam kabsat ko. Ket maragsakan ak tanam amo ka. Awan kabsat ko. Iso apumanaw kan. Nangag mo timbagak. Kaya't ko lati makisiningit kan ka, Richard. Ulitak manen nga ipaga. Awan kapsat ko. Iso apumanaw ka. Tadi ka kat manaktak iti trabaho. Boss, pinapano mo matan adagos di sa nga ilim? Di mo pa'y mat pinagkape. Awan panawan ko ang makisarita kan ko na. Dinamag ko tinagan na. Kat iso ni Oliver. Kas jilat dati rupa na iti Facebook. Nataer at talaga ti kabsat mo, boss. Sumardang kan. O, di ka agungat, boss. Ibagbagak laang tipod no. Agpada kayo anataer. Day talaang, tarim mo pa iti husto iti amayo. Mabalin ka di, Tess. Saan na aday tati pagsaritaan ta? Hay, unay kan aya, boss Richard.
Napudot launay ti daram no may papan kada Oliver ti pagsasaritaan. Gapo ta jak kayat ida makita. Okay, adakan ka dayta, boss. Ngam, amom ka di. Nakaisam lata ni Oliver apimanaw. Kaya't naasawan, saan nakaakagura. Tess, imbagak matankan ka. Ajak kayatan na pagsaritaan day ta abanag. Ay, o sige. Panawan ka nga rudan dito opisina, boss. I-check ko na noan niya nga oras asumangpat dagiti in-order ko anatang. Manipod iti farm ni Tata Cosme. Ay, una yan ni Boss Richard. Nakaungat no may papan kada Oliver akabsat na ti pagsasalitaan. Sinurot kan dito'y opisina, miho. Tadamagak no nagsarita kayo kini Richard. Gimura talaga, Papa. Pinapanaw na kadagos. Di na kahit akasarita. Anya? Angam, ayos lang, Papa. Sana ka nasaktan iti inaramid na. Mawatak, mga pay. Anyakat ko manaragsak ko, numayat tilin ng inyo adwa, iho. Dumtang to dahi tagon daway, Papa. Talaga ka di adi mo kagura ni Richard? Saan, Papa? Maragsakan na paikit diya. Gapot at dagayam kamsat ko. Agyaman ak iho. Ngam sapay lakuma, tadi mo madakdakamat dayta kini mamam. Iti kasta, awan ti tumaod aparikot. Wan, Papa. Di kagdanag. Jak ibaga ka ni Mama. Gapot amok ti ugali na. Agyaman ak iho. O sige, agpatuloy akon. Intay pa ag-lunch Papa. Ha? Pangaldawan. Hindi ag-lunch. Sakbay nga ingkay di opisina yo. Sige, iho. Aday tante kanan ta, Papa. Iyagdan. Wan iho. Italaman na narimwarta. Agyaman aken ka, tada panawan mo kanya. Papa. Mas naragragsaka kuma, no kadwata ni Richard. Dumtang to dahi tagon dawe, Papa. Ala, mga tayam. Sige, iho. Kanuan gayam. Saan ka din nga agawid iti balay? Saan pa ilang, Papa? Agnardag pa ila iti apartment ko. Sige, sikati makam mo, iho. Oh, pasig akawas ni Oliver dagita kupkupi naman. Apay asikat ti mga aramid ka dagita, muchacha? Adda ichay kusina ni Sita. Agdaldalos ichay. Katsyak ti imbaon na nga agkupin kadagiti kawas ni Sir Oliver. Ingka manen ilaba dagita. Ha? Ingka ilaba? Nagrugit dagita. Iso nga ulitam alabaan. Saan anarugit dagitoy, ma'am? Nadalos dagitoy. Linabaan mi ahusto. Gaputa di mi kayat nga adda masaon ni Sir Oliver kada kami. Iso asimsimpaan mi ti trabaho mi. Ne, naglaing ka nga grason. Elisa! Sita, saan ka di alinabaan taan na imbag dagitoy kawas ni Sir Oliver? Katwan mat! Nagbabang lopay dagita Tanasabunan iti husto. Adda pa'y fabric conditioner na. Ngam kayat ni Ma'am Jinky alaba akmanan. Anya? Apay, adda reklamo yo? Adda ma'am! Hoy! Saan asikat imbagak amang ilaba ka dagita? No dikat ni Elisa. Ala, agsubli kay ti trabahom. Ta saan asikat ibabaon ko? Uray pay, ma'am! Nuuliton manan ni Elisa labaan dagiti nalpasan alinabaan mi akawas ni Sir Oliver. Di pa ikat doble trabaho, ma'am. Sapay nagando ti rumbang aramidan na. Asino ti matungpal? Siyak ka di? Wano da kayo akatulong laang? Ay na, Ma'am Jinky. Saan mapakibiyangan ti trabaho mi dito'y balay dagiti amo mi? Tamo mi tar aramidan mi. Nadalos amin at trabaho mi. Tamo mi maat no kasanot ti kina-istrikto ni senyora. Anya? Sige, Ma'am Jinky. Di kay agdanag. Taulitak alabaan dagiti kawas ni Sir Oliver. Itamot laang, inak ilaba. Ay, saan, Elisa? Gastos lang, tiyam muna.
No ulitom nga ilaba, agsaysayang ka lang iti sabon kan fabric conditioner, agraman kuryente. Ta syempre, i-spin mo latta Bay amon, Sita. Tapno awan lang tiriri. Aha! Ni Ma'am Jinky lang tagar-arami di tiriri. Ne, nakarit kagayam ita na, Sita. Nagbalbaliw kan. Wan! Tasaan nga umnaw ti bagbaga, Ma'am Jinky. Ita, no ipilit mo latta nga ilaban ni Elisa dagiti kawas ni Sir Oliver, ipolong ko ka ni Senyora. Ibagak asayang ti sabon kan fabric conditioner, agraman danom. Anya? May kalaong dito'y kunamlan asino kalaunay. Apay, asawa na kaya ni Sir Oliver? Di na kanto, apay kaya! Anay ko, tinungpanak gaya ma. Ay, Sita! Saan? Sige! Padasan na kabalsan, Sita. Sita, hustungan. Anay ko, Sursarwan, tiag respeto iti amo, ha? Awanan ka iti bain. sinipaw ko ti imam. Tiri-tira! Anya ti mapaspas ang aking ditoy. Sita! Anya ti naramid mo? Apay nga indoron mo ni Jinky! Bayolente na kiti katunong nyo dito ay Mama Marita. Nakita yung mati inaramid ni Sita kanyag. Awan respeto na. Idarom ko. Sungpatan na na ito nga inaramid na. Paibalod ko. Iha, Anay ko, Mama. Di patong ko. Nagsakit. o sige iha. Kasaritak dagiti do ang babaunan. Saan yun akasarita? No di kat papanawan nyo idan, Mama Marita. Anya, Alan, Mama Marita. Papanawan nyo idan. apay akas jay tinaramid mo kin ni Jinky, Sita. Nagawan ababain mo. No ar-arigan kat amom day jay. Ngam kas jay kit din tinaramid mo. Amom ka di akayat nakaapay balod gapoy tinaramid mo. Alaa, idarom na no day tati kayat na. Agdin narom kami senyora. Anya, tanakarit kapay itan. Gaputadaak iti hustaw, senyora. Husto man kansan. Sana rumbang adin ang ram ni Jinky. Kat no isumutin mo na ng dangran kanyak, senyora. Namindo at inong panak iti nagpipigsa. Nga uray lanap lang tilapayag ko. Iditong panak ko mamanan. Sinipaw kun ati ima na sako tiniriter. Anya, Ita, no kunana pa ibalod nak. Sige song batak iti korte. nakarit ka talaga, Sita. Wan, senyora! Gaputadak mo titi husto. Apay, isula ang ayat yan muna ti mangdangran. Naimbag kumamot dabasol ko anadagsan kan kuana. Ngamawan mo't. Inuulbod yan muna. Agasam ngay dayto, senyora. Kaya't naapadoble ka ni Elisa ti linaban mi akawas ni Sir Oliver. Idinto ta, nadalos ka na banglo ti na mayan mi ang naglaba. Tamo mi ter aramidan may, senyora. Ha, No dobyan manan ni Elisa alabaan. Di pa'y ko tagsaysayang lang iti sabon kan fabric conditioner. Kang runaan ti danam, senyora. Saan lang aday ta? Plus kuryente pa'y. ay, Ita, senyora. Asino kada kamay ti ayan ti bidot? Di kay mababalaw no ni Ma'am Jinky ti sakit yo, senyora. Tasya, katulong aklaang. Ngam amok ti madikan saan? Katno day ta ti pakay katak diti balayaw kas babaunan. Ay kat awan mabalin ko senyora. ay, nagadon asinaom. Ala, ingkay tuloy ti trabahom, Sita. Sige, senyora. Ngamjak kayat amaulit tinaramid mo kin ni Jinky. No dangranak ni Ma'am Jinky, anagbasulak kan kuana. Sige senyora. Itulok ko tong paunak.
Ngam naawan mo't basol ko kunkwana. Ay, labanak Isolaka ti may mayatan. Saan aga po tabak nang katong panaklatan? Nga uray awan gapuna. Tao akmaut, senyora. Sana kalandok ka sana makarik na. Sa bagay, landok tupay kataglate. Siyak to Sumardang kan! Makarangrang ka! Uwan, senyora. Sumardang ako. Inungtakon ni Sita, kat nagkariadinan ulitan iha. Ano kasta? Saan niyo apapanawan, Mama Marita? Saan iha? Ngamin no papanawag. Asino ti sumukat kan kwa na matala. Nabayagan ngagpapaay ni Sita kas babaunan mi iha. Kat napudno kada kami nga amo na. Bueno, awanin ti makunak, Mama. Okay lang kanyak. Tinasaya at nga ramidem, saan mo itan ngas asitgan? Iti kasta, awan ti maparnuay ariri. Okay, Mama. Agtong palak iti kayat yun. Naimbaglakit din, tasaan nakaapapanawin ni Doña Marita. Gaputali na banam ni Ma'am Jinky. Si dadaanak apumanaw no kastaman bilang, Elisa. Sita, Kunamlan as ino day di Miss Jinky. Idaldal na ti bagina kan ni Sir Oliver. Idinto tasan mo't gayam akayat ni Sir Oliver. Di lagbae. shh! Tangiwat mo, Sita. Amangan lumanggag na ka. Di oray man. Sita, Ay na, nakasaganak alumaban ka ni Miss Jinky. Naikaton ti respeto kan kuana. Gapo iti mading o gali na. Dong, amom ka dino sa dino ti pagnanaudan ita ni Oliver? Jack amo, ma'am. Imposible adi mo amo. Jack amo, ma'am. Nga oray kan ka iti 5,000? Ha? O anya, amom ka dino sa dino ti pagnanaudan na? Kayat ko ang makita ni Oliver. Iso ang mapanta iti ayan na. Kuha, ma'am. Saan ko nga amo talaga? Nga oray ikan ka iti 10,000 pesos? Jack amo talaga, ma'am. Sorry. Naimas na ito'y linutom a merienda, Elisa. agyaman at na magustuhan, senyora. Uminom kayo iti lemon juice. Makapasaya at iti salon at yu dayto eh. Sige. Senyora, ti vitamina yo. Di yu liplipatan. Ha? Ay, uuwan gagpaiso. Imbag tempalagip mo. Anya ti kayat yu asidaan inton aldaw, senyora. Ta iso ti iluto mi kan ni Sita. Kayat ko ti sinigang nga ikan. Matungpal, senyora. Magustuhan ka ako, Eliza. Nalalaing ka nga agluto ngam ni Sita. Sapay ko tadi ka pumampanaw dito'y balay. Kat bayam, tanayon ak ti sweldo yu kin ni Sita. Basta saan kayo laang apumanaw. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Kagayem, di uliwaya na dinggan, tituloy tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.